Mungu awazidishie. Kinda mag jonyuol mag nyithindo manie nasari e gwenge ma Busia osenyiso nyak maber bang' sirkal ma kaunti ma Busia chako loso kuonde tiegruok mag nasari maromo 175 e ward 35 duto ma kaunti no. Gedo mag sikund nasari go eko biro konyo e duoko dhungruok ma jopuonjre e skundego kendo bero alwora no. Kamano bende jalup gavana ma Busia Arthur Odera omedo ni gichano mar gero klese maromo 300 e higni 2 mar bero som nyithindo matindo go. Wach mane osir gi moko kuom jopuonj mowacho ni moko kuomgi osebedo ka puonjo oko e tie yath. Mambo ambayo tunafanya hii serikali inafanya kuhusiana na ECD. Tumeajiri walimu tukaongeza maradufu walimu wa ECD. Wengine mliwaona hapa. Tumewapeleka walimu training, wale wa ECD na wale wa special needs education wametrainiwa ili waweze kuwafundisha watoto wetu sawa. Leo tuko hapa kuanzisha madarasa. Leo tunaanzisha child-friendly model classrooms. Mwanzo walikuwa wanakaa hapa chini kwa matope. Basi tukasema waingie mahali hapa. Na watoto wengine wakubwa tukawaweka pamoja. Na leo hii serikali yako ukiongoza hii timu yote mlikaa mkasema ya kwamba maoni tuwape darasa. Huu mwaka tunaenda kujenga madarasa 4 kama hii hapa Maolo, tutajenga darasa